nongeye kandi kubaha ikaze mu biganiro byacu mwebwe mudahwema kudukurikirana hirya no hino. Uyu munsi nk'uko twari twabyiyemeje twabwiye yuko tuzagenda tubashakira amateka yacu hirya no hino. Uyu munsi rero tukaba dufite umutumirwa wacu, ni umushitsi udasanzwe, ni umushitsi benshi batamenyereye. Hari n'abandi benshi bagiye bumva amazina ye ariko bari batarabona nyiri mazina bwite. Uyu munsi tukaba dufite umubyeyi wacu cyangwa se umusaza wacu uzi amateka byimbitse. Tutarinze kuvuga amazina ye, araza kutubwira amazina ye aho benshi baza kumumenya. Uyu yagiye amenyekana cyane kubwo kumenya amateka y'iwacu i Murenge ndetse no kumenya byimbitse, kuko we yagiye aganira na ba sekuruza nk'uko abyivugira. Yabanye n'abasaza bazi amateka kugeza n'aho wowe nyine ubwo yagiye afasha benshi mu banditsi b'ibitabo ababwira amateka atandukanye. Uyu munsi rero tudatinze, reka tuganire n'umusaza wacu aho atubwira amakuru atandukanye. Mbere na mbere muze, urashobora kuramutsa abanyamurenge bari hirya no hino bakumbuye i Murenge, bakumbuye iwacu, bakumbuye iby'iwacu. Ubu rero reka tuvuge ku mateka y'iwacu i Murenge. Reka tubanze dusuhuze abo bantu bose uvuze, aho bari hose turabaramukije. Aho mu turere turimo bose, mu ntara barimo, uwitwa umunyamurenge, izina umunyamurenge n'izina imurenge, ako karere niko kitiriwe umunyamurenge. Ubu rero tukaba turi mu misozi miremire y'umurenge. None rero ndabashuhuje. Icyo nshaka kubabwira ndababwira rero, kuko aho ntuye ku musozi witwa Kuwigishigo, niyo aderesi yanjye. Ntuye ahantu muri lokalite ya Kivumu, aho niho mbarirwa. Reka mbabwire n'amazina yanjye. Amazina yanjye nitwa Gahene Rushamubyuma nyiri Murenge. Ahandi ndajya kubibwira umwirondoro wanjye ngiye kuza kubaririza. Ubu rero turi kumwe n'umujournaliste ubaza nyine amateka y'Umurenge, natwe tukifuza kugira ngo tuyababwire, kuko mu mwanya rero tuba tukiri ahangaha mu isi, tuba tugira ngo natwe tubibutse, kuko mu basaza bariho muri iki gihe natwe twasanze abasaza bariho, abasaza barashira, ariko rero nitwe tubarwa muri iki gihe nk'abasaza nyine. Baciye umugani mu Kinyamurenge ngo uwabonye ise ngo ntazabaza ihano rya sekuru. None rero icyo kiganiro tugiye kuvuga, reka mbibwire, ndagira ngo mbibwiye amazina yanjye. Ni jewe Gahene Rushamubyuma nyiri Murenge nk'uko tubivuze. Reka rero dutangire aya mateka. Amateka y'Umurenge. I Murenge hari ikibazo kibajije ngo ese abanyamurenge amava n'amavuko yabo ngo bavuye hehe? Amava y'amavuko y'abanyamurenge, abanyamurenge bavuye mu ntara zigera kuri zitatu. Abanyamurenge, hari abanyamurenge bavuye mu gihugu cy'u Rwanda, abandi banyamurenge bavuye mu gihugu cy'u Burundi, abandi banyamurenge barimo indani ni abandi banyamurenge basanzwe muri Kongo, ariko rero bandi moko batari abanyarwanda kandi bari n'abarundi. Abo nabo bamaze kwiyunga mu banyamurenge, baba mu matsinda y'Umurenge. Abo rero bose babarirwa mu banyamurenge. Bamaze kugera mu misozi miremire, mu mwanya batutaragera mu misozi miremire, reka mbanze mvuge mu mwanya bari bakiri i Murenge honyine ubwabo. Umurenge aho wagarukiraga ni ahantu hitwa i Murenge nyine. Barajabuka bagera n'ahitwa mu Ruvumera. Bamaze kugera mu Ruvumera, aho ngaho niho habaye kujya kuba ikituwo cy'ubwami bukuru bw'abanyamurenge umugabo witwa Kayira. Ariko rero Kayira niwe wari umushefu mukuru hariya. Aho ngaho yari atuye mu Ruvumera, yari afite abashefu bagera kuri batatu. Yari afite umushefu witwa Nyirimuhanga, yari afite umushefu witwa Nyiriminege, yari afite umushefu witwa Kazana w'Abatimbwa w'Abasinzira. Abo nibo bari abashefu baho. Tugeze hakuno i Murenge. I Murenge naho hariho abandi batwari bari bahatwaye, ni abangaba. Hari hatwaye Shabayangwa w'Umudahurwa, hagatwara umugabo witwa Mutayega w'Abahiga. Uwo Mutayega ni mwene Rukinagiza.
hagatwara uwitwa Muhimuzi. Abo rero nibo bari batwaye hakuno ya Sange, abo nibo bari mu gasenta nyine cyangwa mu kantu k'abanyamurenge aho bari bagituye bose, hakongera hagatwara n'uwitwa Mutubanyi. No kuvuga ngo abatware bari batwaye umurenge nabo ngabo ndagira ngo turabarangije. Ntabwo bayoboye mu mushasha bari bafite ubuyobozi butoya cyane, yenda buyoboye akarere kamwe, ariko rero uyu muri icyo gihe bari bamaze kugera umurenge, bamaze kwaguka, bamaze kujya ku misozi myinshi, icyo gihe batangiye gutwara. Ubwo rero ibyo ngibyo babikoze bageze umurenge, bagiye kuva aho ngaho, bagiye bimuka bava aho ngaho umurenge, baragenda bajya mu ntara ya Buvira. Bageze mu ntara ya Buvira, habaye umugabo watwaye wa mbere nawe mu misozi ya Buvira, ni umugabo witwa Rumafura. Uwo rero ni yaratwaye, hongera kandi gutwara undi nawe witwaga w'abahiga, nawe witwa w'umuhiga nkaba Kibinda sekuru wa Bantego. Hongera gutwara uwundi witwa Rusanga, nawe atwara mu Kavugo. Hongera gutwara uwundi witwa Muyengeza, nawe atwara ahitwa ku Cyito. Nuko rero bagenda batwara kugeza nubwo bageze Ubembe barutambwe, nabo baza gutwara Ibubembe. Nuko niko zagenze abanyamurenge bagenda batsimburana, bagenda batwara ubutaka. Noneho bajabutse bava mu Rwanda, abandi bava mu Burundi. Ariko rero uko bagiye mu Burundi, noneho kera kose igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi cyari kikiri igihugu kimwe. Ni nacyo gituma uzawumva bavuga ngo u Rwanda Urundi. Uko igisobanuro ni ukuvuga ngo ni u Rwanda rwose. Ariko rero mu kubabaza abazungu bagiye kubaza abantu, barabaza ati se aha nihe? Ati ni u Rwanda. Ati hariya naho ari ngo ni urundi Rwanda. Ubwo abavuye mu Rwanda abagiye mu Burundi bari bavuye mu Rwanda bose. Rero baraza ngo bambuke, noneho bongera kandi guhurira imurenge. Twovuga nk'abantu benshi bavuye mu Burundi mu Rwanda, nk'abantu bitwa Abaha, buriya Abaha bavukana n'Abega, buriya Abahondogo bavukana n'Abasizira, n'Abanyigi baravukana n'Abanyigiye, nabo n'Abanyiginya. Aho Abanyakarama nabo bari bavuye mu Rwanda. Abo bose, aba bantu benshi baba mu matsinda y'umurenge kwarane, abo bose bagiye bava mu Rwanda, ariko rero bakinjira mu Burundi bakabona guseruka bagahurira imurenge. Ndagira ngo uko niko byagenze. Mu matsinda yaremwe mu gihe cyo kwihuza kw'abanyamurenge, hariho itsinda ryitwa iry'Abanyiginya, hakaba itsinda ryitwa iry'Abashambo, ayo ni amatsinda abiri. Hakaba itsinda ryitwa iry'Abatagokerana, hakaba n'itsinda ryitwa iry'Abahiri. Ayo niyo matsinda abarirwamwo abanyamurenge. Nashobora gusobanura itsinda rya mbere, mvuze kuko ari iry'Abanyiginya, ribamwo imiryango itatu. Umuryango urikomeje kuba benshi muri ryo n'abitwa Abanyabyinshi, Abongera n'Abagunga, Abongera n'Abasinga. Abo bose basanga itsinda rimwe. Iri ngiri mvuze ry'Abashambo ririmo rero abantu bogera nabo kuri batatu. Ririmo rero abitwa Abasinzira, ari bo bagorora bose Angelera ari hamwe. Rikabamwo abitwa Abahayashunga, rikongera kandi rikabamwo abitwa Abahayashunga, rikabamwo kandi abitwa abantu bitwa Abafizi, ari bo Badahurwa. Abo ngabo mvuze Abahayashunga ni Abasegege n'abatwari bihuje. Abo rero ayo n'amatsinda abiri ngiye kuvuga. Irindi tsinda ry'Abatagokerana naryo ririmo nk'amoko agera kuri 5. Ririmo abitwa Abahiga, ririmo abitwa Abongera, ririmo abitwa Abahondogo. Abo ngabo n'Abanyakarama, abo nibo bavuye mu Burundi. Rikabamwo Abasita, rikabamwo Abega, rikabamwo n'Abitira, rikabamwo n'abandi ndibuse. Abo bose nabo bavuye mu Rwanda. Abo bose bageze umurenge mu mwanya wo kuza kwibaka mu matsinda, barahura bibakira mu itsinda rimwe. Hakabamwo itsinda rya gatatu, rya kane. Twavuze ko gukora amatsinda. Itsinda rya kane ririmo amoko atatu. Ririmo abitwa Abazigaba, ririmo abitwa Abahinda, rikabamwo n'abitwa Abacyaba. Ubwo rero abo bose nibo bibatse mu izina Abanyamurenge. Urashobora kutubwira uburyo Abanyamurenge binjiye mu mugabane wa Kongo? Bamaze kugera mu mugabane wa Kongo, urumva kuba ugabanye bakakugaburira ahantu haba habaye iwawe bwite. Niyo rero njyewe impanuro nshobora gutanga.
rega n'abazungu nabo bari barashwiragiye, bari baravuye mu Burayi baza gukoloniza ibihugu by'abanyafrika, ariko igihe ngo bacyure igihe barataha basubira iwabo. Bamaze gusubira iwabo, bamwe bari baravuye mu bihugu byo muri Europe, abandi bari bavuye cyane cyane baramanye Europe cyane, ni bari baraje gukoloniza Afrika, ariko rero igihe bacu igihe barataha. Ariko rero abanyamurenge icyo no bifurizaho ni iki ngiki, abanyamurenge bagomba kuba nabo bafite umugabane wabo ku isi, kuko Imana yagiye irema igihugu ikaba buri muntu ikaba ahiwe, buri muntu akaba ahiwe cyane. Abatataniye mu mahanga bagomba kugira umugabane nabo muri Kongo wabo yabo bakaza bakagitaha. Niyo rage tubasigiye bataye mu gihugu, erega burya ubutaka. Noneho urumva hariho umuntu umwe ngo witwa umuntu umwana intumwa yari yatumwe umuntu umwe wo mu Isirayeli, aratumwa ngo azayitwa ngo ni umuntu w'Imana, kuko ngo yaguye mu gihuru, kuko ngo yareshe amategeko. Ariko ijambo riravuga ngo wice amategeko tuzohambwa mu bituro by'abaso. Ndabasabira bose kuzohambwa mu bituro by'abaso gokuruza, kuko iyi ngiyi ariyo gakondo yacu Imana yaduhaye. Burya Imana nayo nizigenda itanga imigabane. Rega mu misozi miremire ugiye kuza kureba, ubu ngubu ni igihugu twahawe n'Imana. Igihugu twahawe n'Imana nuko twarombereje tugatambuka abashimu uruvuruga, tugatambuka abafurero, tugatambuka ababembe, tukajya muri aka karere. Aka karere rero ugiye kukareba wasanga ari akarere ko misozi miremire, ariwe mugabane wacu Imana yaduhaye. Ibyo ngibyo babikoze abakoreye n'Imana neza cyane. Urabona aka karere bavuga kuko ndetse ngo kagiye kumera nko muri paradiso. Aka karere karimo ibintu byose. Aka karere hariho umugabo witwa Bizuru bya Rutsindako, yaravuze ngo haba imiyaga ibiri. Hari umuyaga uzuturuka iburasirazuba n'iburengerazuba, hakaba ngo imisozi miremire, hakaba ngo n'amashyamba. Ibyo byose nibyo bicyubatse, ngo hakaba n'amazi meza cyane. Urumva rero ibyo byose, ayo masoko niyo meza y'igihugu. Ibihugu rero ugiye kugenda mu bindi bihugu, njyewe nigeze kuva ahangaha ngera hariya ku Kabara, ngenda mparura inzuzi ngera ku Kabara njya guse inzuzi 15. Urashobora kutubwira ku nzu z'imirara y'abanyamurenge cyangwa se inzu zigize imirara y'abanyamurenge? Inzu z'imirara y'abanyamurenge ngira ngo nagiye nza ko kuzigenda nzikomazaho buke buke. Imirara y'abanyamurenge, abanyamurenge batuye ino imurenge hariyo imirara mikeya cyane kandi ari na myinshi. Tuvuze kuko hari abitwa abashambo, aribo rero basinzira. Abasinzira bigabuyemo ibice bitatu. Abasinzira bigabuyemo abitwa abagorora, abasinzira bigabuyemo abitwa abahima. Abo ngabo bose n'abashambo. Abo rero ngiye kurangiza iry'abashambo n'iryo mvuga. Hakaba rero abitwa abagunda, aribo bitwa ngo nabadahurwa. Hakaba abitwa abaheto, aribo bitwa abagiranka. Abo rero iryo sinda ndarirangije, iyo nzu ndazirangije. Reka mvuge ririya sinda rindi. Hakabamo abantu bitwa abasegege. Aba basegege nabo bakaba biyubakanye n'abantu bitwa abatwari. Iryo tsinda ry'abashambo ndarirangije. Reka tuvuge ririya sinda ry'abantu bitwa abatagokerana, naryo ribamo abantu benshi. Iriya mirara irituyemo hari abantu bitwa abaha, aribo bahiga. Hakabamo abantu bitwa abongera, hakabamo n'abandi bitwa abahondogo, hakabamo abega, iryo ni rya sinda. Hakabamo n'abandi bitwa abongera nabavuze. Imurenge hari hayobowe n'abami bangahe cyangwa se hari amami angahe? Imurenge hari hayoboye umwami umwe gusa. Uyu ni umwami basanze imurenge, ni umugabo witwa Rwamo rw'Imbago rwa Gihana. Bavuga kuko inkomoko yiwe yakomokaga mu Rwanda. Uyu Nyamugira, uwo nguwo yari ahavuye hajya umwana we Nyamugira. Nyamugira ahavuye hajya umwana wa Nyamugira witwa Mukogawe. Mukogawe ahavuye hajya umuhungu we witwa Muhogo. Muhogo ahavuye hajya umuhungu we witwa Karingishi. Karingishi ahavuye hajya umuhungu wa Karingishi. Hajya umuhungu wa mukuru wiwe witwa Simba Nyamugira. Nyamugira ahavuye hajya umuhungu wiwe witwa Ntare. Ntare ahavuye ubu nyine hariho uwo munani witwa Bukuru Karingishi. Abo ni abami b'abahamba, nibo abanyamurenge baje basanga imurenge.
nimba wibuka neza hariho andi moko mwagiye muturana cane cane kadukore ku bwoko bwa Furero, nimba ushobora kumenya cyangwa se nimba woba uzi inkomoko y'amami yabo cyangwa se inkomoko yabo. Uwitwa Karemera yimiswe na Ruganzu, uwitwa nani uwo mvuze rwamo rw'imbago rwa Gihana nawe yahahawe n'uwitwa Ruganzu. Muri icyo gihe abantu rero abafurero bari bavuye mu ntara nishi, nabo aba bafurero nyine bumva ngo abaremera cyangwa se abafurero biremera ni abantu bari baravuye mu turere twinshi. Reka tube nk'abavuga uturere nabo bari baravuyemo biyita abana b'igihugu. Ntabwo ari abana b'igihugu, twese twahuriye aho hantu, ndavuga i Remera cyane. Noneho aho twahuriye aho hantu abafurero bamwe bari bavuye mu turere tugera nka tune. Imbaga nyamwinshi yari ivuye ibushi irwindi, abandi bari bavuye ibushi, abandi bari bavuye mu Rwanda, abandi bari bavuye mu Burundi, abandi bavuye muri Tanzania, abandi bari bavuye i Kongoro muri Shaba. Bose bageze hariya Bufurero niko kuyubaka mu izina ry'abafurero bose. Urumva iryo zina ry'abafurero ntiryamye ari iryabo, bitwaga abasirita. Nyuma yabwo umwami w'u Rwanda niwe wabishe abafurero, nuko iryo zina riba rirabahamye. Ariko rero ntabwo iryo zina ryahoze ari ryaho. Aho yari bitiye yagiye umwami nyine yagiye kuza w'u Rwanda, yagendaga azerera mu gihugu cyane. Rero aho ntiyazereraga harahiwe, asanga abafurero ho bahize bishe inyamaswa yabo, bamaze kuyica. Ubundi umugani ni amateka nabwirwaga nanjye n'abasaza. Bamaze gusanga bishe impyisi, arabwira ati nimushire ku nyama, baramucira. Noneho baravuga ati imituri yacu kera twagabuye, ati mugende munkebera ku mituri yanyu. Umwe rero akagenda amuha umuturi wiwe, undi amuhereza. Mzee, mu kurangiza gira ico ubwira umunyamurenge wese uwukurikirana uri ku mugabane w'isi utakiri muri gakondo cyangwa se uri hanze ya gakondo y'umurenge. Abari mu turere twose tw'isi, abanyamurenge batwumva, ngira ngo nababwiye izina ryanjye, mbabwira naho ntuye ku misozi ntuyeho, mbabwira n'umuryango wanjye. None ubu ngiye kurangiza mbasuhuza, mbabwira ngo nimukomere, ariko cyane cyane mwibuke muhindukira mureba iyo mwavuye, kugira ngo muzongere muri gakondo yanyu. Mukoze ibyo ngibyo muzamukoreye Imana cyane. None rero ahangaha hari ibintu byinshi, hari nubwo ntimutinye intambara. Niko rero yabwiye wa mugabo, yaravuze ati ntutinye izo ntare ziraziritse, nuko mwumva ibi bihuha byose, kandi rero nubwo biba muzihangane namwe muze guturakira igihugu. None rero uwo mwaganiraga kuri uyu munsi turi kumwe na journaliste, ni wabimbazaga aya makuru agere abashyikire. None rero uwayababwiraga nitwa Gahene Ruca mu byuma Nyirimurenge. Papa yitwa Mugomerwa Rutinywa, sogokuru yitwa Kagori Ruhigisha, sogokuruza yitwa Rubumbira, sogokuruza wundi akaba Bigimba, nanjye nkaba ndi umugimba wa Bigimba originali. Nuko murakoze.